Menteri badai kami ia ketenat arts and culture jang kesor Khuborjylla ubak pol Lyngdoh mentaka sengi khatnyau tarik naitung kabadai kalung khu sengi yap bashispa prapukhandai jang usim Tirot sing usim kahima Nongkhlaw ulalit ban play pat ba no daga ba Khap Ribon naga banta ka Tirot sing Museum and Culture Center of Indigenous Knowledge kabadan haka Shnong Nongkhlaw kabab hap hapo ka Eastern West Khasi Hills District hakani ka sengi le dan lang UMLA ka Mairang constituency Khubor hak Khubor chairman ka Meghalaya State Planning Board uba met ba Lyngdoh nangta uba FR Khar Principal Secretary Arts and Culture ba Frederick M. Dobt Secretary Arts and Culture Shri Diki Dishira Director Arts and Culture UCM kahima Nongkhlaw upa PMCM le kiwe ki officer sarkar nakitna trekam baper ki pat ba kirang ba Shnong ki menteri kahima lembat kiwe haba ajingkran hakani ka jingelang lingkot uba pol Lyngdoh ula ai ka jing khuble ya ki officer katanat arts and culture ki bala shimkhia ban pen urlong ya ka jing play ya kani ka museum hakalung khu singi ya pusim Tirot sing uba loongru bakan nam utirot sing kala su sing amtang hakani ka ri hendrei shadu ubar jong ka riru kumju ula kentu ya ki pat ba bakin don rengkat lang ban penlong ya kani ka museum tang bakan don yaki nong jengo hendrei yaki nong wat benya yaki turis bakin la ban wan ban jengo yakani ka jaka ya so she's bought couple of dice nem chuan aku bos buji ini terus sim pula dengan sim hatu jadi don macam kita lagi kuat kalau very significant short jemut pak kabar short jemut bah Khubor Mesrim, but Khubor Proklat, I think some of the but the Khap Ribon, that about gets Khap, bah getting class, dan kursi class, kepada siswa pundai, ketemu itu kan ya je juno belajar. Ini juga. Shim. Masuk. It's very nice photo. Coba Khap juga dia gini ke museum masuk bangun ai ya ke kedin jong ke jeng ai kumpulan ke jeng sungu ya ki officers ke jongi nak department of arts and culture kita lah shimkhia kini kesini kan long snap bahaga lingkup berbasispa rapandai jong ke jeng Klano, jom Tirot sing sim, kadai ru hakasir kaba Lyngdoh, ba kerteng ke jogu, kanam ke jogu, kalasu sing amtang hakani kari ke jogi, hendrai shabaru, nilala pentle, ya matur jogu hadaka, ba ke Indian High Commission, kal Peit, ba kandon ka official program haka arba tarik mentau benai kin melak beli mentau kesini nak tahu juga cuti maram Andrei kari Khuborjylla dia kajak berdiri berjongi ba nyelak bansai ya kira prau kum Tirot sing but mentau kan bagi nang ekran ini haka dia center Kebangla beli ke Februari
mentakasnya ki beriu ki ban visit Jerman ke sini ke achievement ke proud ya ke Jerman ke jongi di pan ke ji kersian lang ke ji dan lekat lang ke jompi ban benong ni dan ke museum ke omtang ba ke bandon ya ki nong jengok ada ki research scholars ki historians ki tourist ki bapak Yishimata kami orang experiential tourism bagi la man berjumpa ya ke museum di dagi ni kintin kita kedrian ya ke persen ke jogi patninge ba kejilan dan program jogi nanti kasi kan omkut dan lagi kintin ke jogi